clear tu te chỉ bày với cô lệ vang lại ni quả oga sáng ni som ni pali chuak tual chung ti huang a chane hi kan mua tu na ya hian AMC What 6 by election om dona wangin BJP le ZPM lam hian BJP lama hian candidate hi chongming thanga ni in ZPM party lama hianin HL rem thluanga ti hian nomination paper an thelut ani anuaya zeki an chiar lokila August ni somni le pani sang ni somni palia Aizawl Municipal Corporation AMC What 6 by election nei tura ZPM party candidate HL rem thluanga le BJP candidate chongming thanga te chuan nimin khan ming an pelut ZPM candidate le BJP candidate te hian returning officer Mark Lalthan liana Aizawl additional DC hena nomination paper an theluta an party hruai tu ten an troi om AMC What 6 by election chu tura mingpek lu thai hun chu nimin chanudar thum khana topa MNF candidate larin feli chuan August ni sari khan ming alo petoni What 6 by election a nomination paper thelu te chu vuin hian endik ani dona August ni som pani sang ni somni pali chundar kha thlengin nu to thai aniang AMC What 6 hian Chanmari Waste te eden tharveng le hun tharveng te huama corporator hi John zo sang liana ania ani hi March ni somni le baka chang ni somni pali khan athia amun ruak no khaturin state election commission chuan by election bot sai donani BJP Mizoram Pradesh chuan AMC by election an candidate tur hi nimin khan an pisan puanga nimin ve khan nomination paper an thelut ngala BJP candidate tur chongming thanga hi zar kon venga mi ani AMC What 6 by election chu tura anti MNF le Congress hianin candidate in introman siama MNF lampang hi an ringan thok hodon niom tak ania chuti rol chan helaya alantana hian MNF candidate dalrin felachon August ni sari khan minga pelu to ti hi arin ziak topa Congress ne nan tho ho tur chungchang zialan ne lewi hi sei zui lo deuh leka Congress lampang party poinan soya zone ta te po he tiang tho hian an puang niom tak ania ei wanglai de chanchin boy ti chi hian ziak boka party pani thok ho tur candidate introm ni khana langa mai ro chu helai hian party pakhat rongo tanga ziani wang hian sei zui te khom deuh leka mai ro chu ti sual palte lo ni choneng te chu ti dikne le siam that te poron chuak le mai tura ngai la BJP le ZPM party hian candidate turan puanga BJP hi national party an ne wang le tuna central sarkar mek an ni wang te pu hining an konfi khop mai an ni chu in thlan te le by election enga molo oma piang hian an party mal hian an ding ve ngai ngai ya ti ve top zelan konfi ria wan tlin le tin lo te point kher wak lo ni na lang an ni chu national party an ne wang hian le tuna sarkar lai central lam an ne wang hian an konfi ve rim rima tin ne party mal an tin hian in thlan na by election e mo an tin hian an thave ria wa chu ti rual chuan party lian tak akan rama kan nei pani MNF le Congress ero hi chuan BJP tuna kan soi chau phalo deuh han ti ila yan adik lo deuh mai thaya BJP po vatluk phachi elewin atlin le tin lo lampang BJP rang kher vak lo laya e huai taka an mani an ding ang chi khani lowin candidate in trom hi an siam tatlat maya hi inge achan ni thei omang ti te po tun truma chan kan an ngai tu ho dona tun hanei wanglai nei hian AMC What 6 by election a nen an chan ngei ka beisei MNF senior vice president ina ati na hi kan muta a ti hian thu hi kan chiaranga MNF senior vice president Dr. Alal Thangle na chuan Aizawl Municipal Corporation AMC What 6 by election nei tur MNF le Congress party thok dun chuan nena sang takan chan ngei a beisei thua soya Dr. Alal Thangle na hian nimin jing kan iden tharvenga AMC What 6 chunga MNF le Congress unit te by election campaign joint meeting aman poya LADC MDC by election a MNF le Congress thok khowin nena sang tak an changti soin tun AMC by election a po party lian ngel nget le hlun tak pani tho ho na hi vote apel he lo chuan nena sang tak kan chan ngei ka be sei ati MNF le Congress common candidate chin chiana symbol me chele mi pa in kai hian thui tak en tira nei karing nikoma MLA general election a khan party en lovin ami ring po en chong lovin ZPM symbol ngor ngor kha enin mi puin an thlang tling mai ani eng in thlana po khatiang borok ringot khachu athleng non karing to lo watia
an candidate corporator thita John zo sang lena ralte nu puidal rin fele chu thlang tling turin wat 6 mi pui soma MNF senior vice president chuan congress le MNF ten lungrual taka an tho ho thaya awang le wat 6 BL joint campaign committee te thenem ngai na le lungrual na alom thu so ya congress le MNF common candidate chu a campaign na mi pui tu sam ang diakin a phalawani point lusun khwar hlim ani ti rethiam turin BL mi pui te acha ti tu hi wanglai nia kan mule tani nia tun nai a MNF lampang chet vel na rang e kan thira kan en chuan MNF lampang channel a hian lalrin fel AMC wat 6 common candidate ta puanna MNF lampang hian ta hian an da lang boka chuti rual chuanin MNF party chet vel na rang le an YouTube channel rang te hanen let an thlir let hian ZPM lam beina le congress lam beina party dang beina hi tam khop maya chutiang chia chuan Mizoram Congress lampang po hian YouTube channel an neya kan thian ve kan khan an YouTube channel hi han thlir la an ni poitun nai an chet vel na rang a hianin le congress bawa no te soi rang hian thlir la hai hela ya pu mala te soi hi tu soi congress bawa no te soi nu nong ber chu pu mala tu soi hi ni tha an treasurer press conference tu na yan na ya semi ma cha congress bawa no te soi nu nong ber chu pu lai pu mala tu soi hi ni tha pu mala tu soi po hi kan en akan ngai thlat to in karinga he channel a po hian kan da tuwa heta po hian congress z growrel lai zpm hi chu an bei ngai phota ama sabera hian bei zela chuti rual chuan sarkar tlachia MNF poina sa taken an bei thina tuna pumala to soya po hian rowrel lai zpm beina tele le lampang sarkar tlalim MNF lam beina soi chin nang te pokom vele ni chuti rual chuan hei hun relote akala AMC by election a thok khole te dei mai ni in ngai lo deuh in soi chavi wa kan ngai te kha hei hi achan hi politics a chuan chan thang khom thayanga in ho tak te in ngai tak te hi om tak the lo an ti hi adik khop maya in soi chaviu in anin ho view ta mun le ti tur khopen hanin kap view thin ma sela khatiang an soi nu loka khana an thok khole mai thin boka tuna po hian an tan po ngai thlak anom lawanga ti tur khopa anin soi chiat atanga re lo te ati hian an tho ho thu kha kan thele ta hei hi MNF le congress hi engwangen nge an tho ho ti hi ngai dang thang om thaya chu ti rual chuan poi model chu ZPM boruak le ZPM thli kala ya hi opposition lam party panitan hin chuan an ti top dan hin zon hi ngai veni boruak lian zel tur len chho zel tur le engemo in thlan lo oma pianga by election in thlan lo oma pianga an tling chho zel tur hi an lo ti top hi ngai chu an ti ngei tur khania soita gang khanin berili amuna ruaka thlanna di khanin ZPM lam party buk kha an tling non leya chuti rual chuan MP in thlana puri chia beina tok na sakhop me kil rang ateng an beina sa e khatiang khopa MP in thlan do na memala beina kha tok khamidang hianom vengo mo ti tur khopin puri chia khan beina kha tok khan ya mai ro chu ganin thlang MP a khana tling ta thawa omje chu nia thli a ZPM thli hi a ZPM buro ka hi akal laklo thlata engtiang point mi han sei lam sama sel an tla lei thei lawani an tling le nge thina chuwang chuan emi boru kal ya thlikal la ya hi opposition party tan hian chuan lo ti top dan hi zona ngai emema entirnan MP in thlandon kan thien pa ina seidan chuan puri chi boru kha ne soi ne no tam em wa ngan tun tum cheng poni sela soi ne wa tam em maya ZPM hi chu kan vote to lo tiang atia amai ro chu vote thlak turin vote thlak na hmuna kala vote thlak na tur hmuna kalu meu chuan ZPM lo kha chu karil ru khanan lian thei chong lawa ZPM a bok ka va thlak le ZPM a bok ka va met le ya puri chi bok ka va vote le ya atia nia pon lama khan soi chhavio ma sela ringril ruwa hian a thon an lak lo awang hian soi chhavio ani takaya ti chung khan vote thlak na hmuna chen ZPM a bok khana va met le tlatani khalaya boruak kal lak lo kha nia nakin zel future thlerin sarkar te an la du ve awangin boruak kalme ka hi ti top dan zon kha MNF lo congress tan chuan angai ni party malang chuan tun tin mun anti thelo tian chian awangin
ti hian an pani hian an ti khan hian china kan chirta kan khan long tlai lama party pani tho na wangin LADC in thana nenan lo chang towa tuna po hian he AMC Ward 6 by election a hian MNF le Congress thok dun hian ZPM candidate te hi an ne lo chuan ne na Congress le MNF in an chan lo chuan nekin zela tan boruak khi ati dang lam doi theitla tani chu poimo man tan hian tuna hian ZPM sarkar hi kum khat polatling lowa kum khat polatling lowa an candidate AMC by election an candidate tlin lowa MNF le Congress thok ho te an tlin lo chuan mipuya hian thil dang te na thok ve theitla tani chu miam je chu kum khat po an sarkar ma in by election a mipuin an du lo ngal mipuin an nol ngal ti ka soina khami kha beina rem chang tak khani ngal dona chu chuan mipuya po zoi in kum khat po tling lowa in thanna an tling thei to lo ti zonga boruak akal lo kha chuan in opposition lam party Congress le MNF tan chon thil lomam takani chumi boruak hemi boruak kalmek ZPM thli kalmek ka hi ati top dan wok che dan hi an jon ngar kha ania chawang chuan tuna an thil ti hi thilom lo po ne ran lawa yan future atan tunan tho ho hi ZPM candidate an ti tlak ngei hi tul mani ti lai zo ka kha politics lam clear thiam te chuan an mu thiam vekin nerin oma engpo ni sela party pani rural lian tak pani thok ho hian ZPM hi thlikal lai hi aburo kal lai hian an ti ding thei do nem ti lai ka chu in thlan te lo thleng sela result ten pong sela hriat mai tura ngai la thome